Bafowethu, ngiyazi ukuthi indlela ezizwa ngayo ngalento yabantu bokufika amakutshukutshu oma-Nigeria kanjalo kanjalo. Ngiyazi ukuthi ihlukene phakathi, azizwa ngokufana, ikakhulukazi kule nje kakhulukazi le yamakutshukutshu bafowethu. Yebo, khona sixosha ngisho no-Zimbabwe no-Mozambique bonke labo ngiyazi ukuthi kodwa la makusuke kufika kule yamakutshukutshu la sifike siphambane khona ngoba abantu abaningi bayakuveza ukuthi bayasizakala kuma-tuckshop lawa amakutshukutshu amaSomali. Siyavuma bafowethu, iqiniso lelo, siyasizakala impela njengoba sikhande nje emakhaya, asisathengi emadrobheni, sesithenga kubo futhi bona bayasikwenetela. Nami futhi ngake ngakhuluma ngalokho kuncomo ukuthi laba bantu banethalente thina esingenalo, abaliphiwe uNkulunkulu nje. Uma ngase kuthiwa bayahamba leli thalente labo ngeke sikwazi ukulithatha. Ngakusho impela lokho ngikuvuma ukuthi impela cha, leli thalente labo sinomona ngalo, asinalo thina futhi ngeke size sibe nalo. Kodwa uma sizokhuluma nge-March le ngomhla ka-30 Juni bafowethu, lapha akusafanele bafowethu sisebenzise ubuxoki nobuphixiphixi. I-March bafowethu imayelana nokuthi silwela izwe lethu. I-March nje bafowethu kuyafanele ukuthi sibumbane. Masithi njengoba singamaZulu nje simashela ukuthi siyabaxosha abantu bokufika, fanele sonke kube ukuthi ngempela ngempela sikulowo mqondo sonke. Lushiye wena uthando lakho lokuthi uyawathanda amakutshukutshu, ake uthi nje ukulimisa kancane lolo thando lolo. Njengamanje ake sigxile ekutheni silwela izwe lethu, silwela izwe lokhokho. Yilokho njengamanje ekufanele kube ukuthi sigxile kukho. Kube kabi ukuthi sithi silwela izwe singabantu bakwaZulu, nawe ungumZulu bese wena uzolwisana nathi, bese wena uzoba sohlangothini lwamakutshukutshu. Imbi kabi lonto leyo, ikhomba ukuthi uyixoki, ikhomba ukuthi uyiphiqiphiqi. Amaphiqiphiqi-ke bafowethu ayohleze khona ngoba ngisho nangesikhathi samabhunu impela kusalwa abantu abamnyama namabhunu. Kuyavela ukuthi amabhunu ayenazo iy'ngcebane zawo ezazi abantu abamnyama ababethuma zona zonke lezi zinto lezo. Into endala-ke bafethu ubuphixiphiqi nje nobuxoki. Kodwa-ke kulesi sigaba lesi bafowethu sale March ezayo bafowethu, ake sibumbane nje bafowethu, siyisizwe sase-South Africa, singamaZulu, ke sibe into eyodwa nje, ke silwele nje izwe lethu sonke siyinto eyodwa. Noma ngabe mhlawumbe awuhambisani nakho lokhu, noma ngabe mhlawumbe ukubona ku-wrong, noma ngabe ukubona kubheda, akuyibambe nje usuku olulodwa noma isikhashana nje lesi sokuthi sisalwela izwe lethu. Ubone nje ukuthi kuyoba nani, uyeke ukuthi ulwisane nathi. Thina silwe nani, ikakhulukazi nje abantu besifazane ngoba ibona abanale nkinga le yokuthi sithi silwa ngale, thina silwisa abantu bokuhamba, silwisa amakutshukutshu, sithi siwaxosha, bona bebewalwela, bebewavikela. Ake nime ngobuphixiphiqi benu nangobuxoki benu, ake nje kanye nje ke sibumbane.